Ka Giant Hills Truck Owners Association JHTOA ka persyak jor ya ka jingtmu penlong election jit President Thamai ha ka kendai trik menta ubnai. Ya ka ni ka rai jit President Thamai lapun benada uma balen thubru uwe na ki try truck ringkat ka kinhun jong u ha ka jingalang ka balalong ha ka lai trik rempang. Haba pensyai haluar ka ni na kalyang u President ka JHTOA uma biang swashla ulaong ka JHTOA kamshimla itho ya uma balan thubru but umde hiru udkhat jongkaseng. Nigaliang ngayong na maapiang swachla Presiden juga Giant Hills Truck Owners Association JHTOA wa pecat na suprat kani kubor CPG baik ba upun ulang pinong chong sinong yung state Meghalaya ngayong to hajing ito wa gini kubor wada pemik oma balan tubru hal gani ka letrik isngi wajden wa doong le wa i upaman election i hapok gani ka sen JHTOA hal gani kendai tarik waman kasngi mande Kadang te ilgiliye kasen gyong igli kasen to kasen kuwa digital po ijing pelai gyong kadang te percak joriga kam gini kikentien wa pemi ma balen leba hile wa ongante jing to uma balen im tip video apo kan kasen leba untuk udakot uyong kadang te iye gani ke election goman gani ke singi monde ko ha khande tarik ida percak joriga ta siwile deogarpat ya i klek yong district kamtam DC bat USP kiwa pipe ye chongsuk chongsai ni po chopor yong district kayong dan siwile banjur iki nebakwa i lipo chupor jo yo ika ka chongsuk ka chongsai ha ijing pelai yang gani ka sai yong ha kini gisnam wa chede takadagam te yo lupia ha gani ka khande tade ko peman election doma balan kwa ile umanga le ba ile ong ngate le se da man de peman jubor daumi auri aura da neki da ma banjur district administration wasnya bagi usim kia yo jak song suk song sai de bor